Pozdrav svima, u današnjem videu upoređujem Samsung Galaxy S25 Ultra i iPhone 16 Pro Max kako bi otkrili koji telefon ima bolje kamere. Posle oko 1000 fotografije, video snimaka, mislim da imam šta da kažem i ostanite uz mene do kraja zato što mislim da ćete se iznenaditi. Čim otvorite kameru na Samsungu, shvatit ćete da interakcija sa aplikacijom je mnogo uglađenija. Sada konačno možete dohvatiti sve važne dugmiće samo jednim palcem, što je i bio slučaj kod iPhona, ali ne i kod Samsunga ranijih generacija. iPhoneova aplikacija je generalno i dalje za nijansu brža i fluidnija, ali Samsungova aplikacija mi omogućava da brže dođem do željenog režima, podešavanja i nudi bogatiji izbor kreativnih opcija u odnosu na iPhone. Tako da za korisničko iskustvo oba telefona dobijaju poen. Samsung Galaxy S25 Ultra dolazi sa glavnom kamerom od 200 megapiksela, dok iPhoneova glavna kamera ima 48 megapiksela. Na prvi pogled može da deluje da imamo pobednika, ali megapikseli su jedan od najmanje važnih faktora kod kamera. Kod glavne kamere teško je reći koja je bolja. Za Instagram izbor je stvar ukusa. iPhone bolje balansira svetle i tamne delove slike, ali to nije pravilo u svim režimima što ćete vidjeti kasnije. Situacija je slična kod širokougaone kamere, pa i nećemo posebno analizirati. iPhone također prednjači u rezoluciji. U default modu pravi sliku od 24 megapiksela, dok Samsung koristi 12 megapiksela. Iako oba uređaja imaju više megapiksela, oni spajaju manje piksele u veće. Ogroman broj megapiksela je često marketinški trik, jer sama rezolucija ne garantuje bolji kvalitet slike. Ono što je mnogo važnije, veličina senzora, optika i algoritam koji obrađuje slike. Kada je u pitanju iPhone 16 Pro i Galaxy S25 Ultra imaju gotovo identične veličine senzora. U praksi, iPhoneove slike sadrže više detalja pri uveličavanju. Međutim, ova prednost nestaje kada koristimo 2 puta digitalni zoom. Zbog veće osnovne rezolucije od 200 megapiksela, Samsung u tom slučaju ima više informacije pa će prikazati više detalja u odnosu na iPhone. Ovo je jedan od scenarija gde veći broj megapiksela zaista ima neki benefit. Samsung omogućava snimanje i u 50 megapiksela i 200 megapiksela, ali to značajno povećava veličinu fajla. Iako slike od 200 megapiksela nisu samo marketinški trik jer mogu doneti više detalja u specifičnim situacijama, na primjer kod Samsunga mogu otprilike da pročitam šta piše na ovoj tabli, dok kod iPhona ne mogu. U 99% slučajeva koristit ćete default mod od 12 megapiksela. Ako se pitamo ko pravi lepše slike, oba telefona bi mogli da dobiju poen, ali ako analiziramo detalje, iPhone ipak malo prednjači, tako da u ovoj kategoriji glavne kamere iPhone dobija poen. Samsung je ove godine zadržao isti hardware za telefoto kamere kao kod Samsung S24 Ultra, ali tvrde da je software poboljšan. Samsung ima dve telefoto kamere, jednu za bliže objekte, 3 puta optički zoom od 10 megapiksela i drugu za udaljenije objekte, 5 puta zoom od 50 megapiksela. iPhone ima samo jednu telefoto kameru, 5 puta optički zoom od 12 megapiksela. iPhone se u potpunosti oslanja na digitalni zoom glavne kamere od 1x do 5x kada konačno prebacuje na telefoto kameru. Samsung ovaj problem nema jer njegova 3 puta telefoto kamera premošćava jaz u optičkom približavanju između glavne kamere i 5 puta telefoto senzora. A kada je reč o većem zoomu od 5 puta, Samsung može bez većih kompromisa zoomirati od 10 puta, zahvaljujući većoj rezoluciji senzora od 50 megapiksela, dok iPhone koristi samo senzor od 12 megapiksela. Međutim, Samsungova agresivna softverska obrada može dovesti do gubitka prirodne teksture, dok iPhone bolje zadržava realistične detalje. Ko pobeđuje u zoomu? Na 3 puta, 5 puta, 10 puta i svim među stepenima Samsung dominira. Slike su oštrije, detaljnije i generalno bolje. Na većim zoomovima poput 25 puta, kod iPhone-a šum postaje dominantniji od detalja, dok Samsung uspeva da se izbori sa većinom situacija čak i na 100 puta zoomu. Iako je to više zabavna funkcija nego korisna. Dakle, poen ide za Samsunga. Kada je reč o obradi fotografije, razlika između Samsunga i iPhone-a nije samo primetna, ogromna je. Apple je konačno dodao alat za uklanjanje neželjenih objekata sa slika, zvani cleanup, ali u praksi je to tek osnovna funkcija. Samsung je otišao korak dalje i omogućio stvari koje iPhone jednostavno još uvek ne poznaje. Na primjer, uz Generative Edit možete pomerati i menjati veličinu objekta na slici, dok iPhone može samo da ih ukloni, i to ne baš uvek uspešno. Kada uporedimo rezultate, Samsung besprekorno briše elemente sa slike, dok iPhone često ostavlja mutne tragove ili neprirodne prelive u pozadini. Možete crtati nešto na sliku i AI će taj crtež pretvoriti u realističan objekat. Ipak ovo je više zabavna funkcija nego nešto zaista korisno, jer AI često ne prepoznaje tačno šta sam želao da postignem.
Dalje imamo Best Face, izbor savršenog izraza lica, možete odabrati najbolji trenutak na slici i eliminisati loše izraze lica. Mada ja nisam baš siguran koliko ovo je dobro, previše mi veštački deluje, ne sviđa mi se nikako. Za svaku sliku veštačka inteligencija da neku sugestiju na koji način bi mogla da se poboljša. Na primjer, na ovoj slici imam senku na duksu, AI je prepoznao da ta senka ne izgleda dobro i preporučio mi je da ukloni tu senku. Ja sam prihvatio i rezultat je poprilično prihvatljiv. Iako možda nećemo koristiti sve ove AI funkcije, činjenica je da su tu i da nam mogu dobro doći u jednom momentu, dok iPhone ima samo jednu stvar. Tako da je pobjeda u ovom segmentu očigledna, poen ide Samsungu. Samsung je unapredio zvuk na ovom telefonu sa funkcijom Audio Eraser, koristi veštačku inteligenciju da analizira audio snimak i daje opciju da se smanji nivo buke ili da se naglasi govor. Sličnu stvar možemo da uradimo na iPhoneu koristeći Apple-ovu funkciju miksovanja zvuka. Odradit ćemo jedan test, čućete me na oba telefona, prvo pre obrade, a zatim posle obrade. U ovom momentu slušate audio pre analiza veštačke inteligencije i dok čekamo da telefoni obrade zvuk, možete da me obradujete jednim lajkom, subscribe-om i komentarom. Moram reći, Samsung se baš i nije najbolje pokazao, dok iPhone je poprilično dobar. iPhone definitivno prednjači u ovom segmentu. To može biti i do toga da Samsung ima 3 mikrofona, dok iPhone ima 4 mikrofona, što verovatno omogućava da hvata bolje detalje. Također mislim da Apple-ov algoritam bolje obrađuje zvuk, dok Samsungova implementacija mi više deluje kao hajde da ubacimo ovu opciju, čisto da bi je imali. Tako da poen za audio dobija iPhone. Do sada rezultat je 3:3, veoma je tesno kao što možete vidjeti, ali ima još dosta testova do kraja kako bismo utvrdili koji telefon ima bolju kameru. Vreme je za portrete. Za mene je ovo jako važna kategorija zato što u većini slučajeva slikam portrete i kao Apple-ov korisnik kada sam video rezultate koje daje Samsung Galaxy S25 Ultra, pa iskreno bio sam motivisan da pređem sa Apple-a na Samsung. Ovdje Samsung blista. Detekcija ivica je gotovo besprekorna, dok se iPhone muči sa prikazom finih detalja poput dlaka i čuperaka mog sina. Uz to kod Apple sam se odavno navikao da ne fotografišem portrete kada je sunce iza objekta, jer bi slike uvijek ispale isprane i bez kontrasta. Samsung, s druge strane, odlično održava balans svetla i boja bez obzira na uslove osvetljenja. Kad se portret mod na iPhoneu raspada i potpuno gubi detalje do te mere da slika postane neupotrebljiva, Samsung uspeva da ih zadrži i u zahtevnim scenama. Po pitanju boje kože, Samsung daje realistični ton, dok je iPhone precizniji kada su u pitanju boje objekata. Na primjer, ova saksa je u stvarnosti iste boje kao što je iPhone prikazuje, a ne jarko crvena kao što je Samsung prikazuje. Ipak u celokupnom prikazu bih pre izabrao Samsungovu fotografiju. I s obzirom da najviše volim da slikam portrete, po prvi put osjećam da s ovim telefonom u džepu mogu da krenem na neko porodično putovanje i da ne moram da nosim fotoaparat sa sobom. Ne radi se o tome da je ovo bolje od ovoga, naravno, ali rezultati su dovoljno dobri da imam hrabrosti da ostavim kod kuće fotoaparat i da nosim samo mobilni telefon. Tako da poen dobija Samsung. Glavni razlog zbog kojeg sam prešao sa Androida na iPhone pre više od godinu dana je bio video. Godinama sam čekao da neki Android dosegne taj nivo na kom se nalazio Apple, ali sam u jednom momentu odustao od čekanja i prosto uzeo samo jedan iPhone 15 Pro. I konačno ove godine se stvari malo menjaju zato što S25 Ultra nije još uvijek u istom nivou sa iPhoneom, ali je dovoljno dobar da bi parirao iPhoneu. Naravno, još uvijek nije potpuno u istom rangu, jer ako pogledamo detaljnije, primetit ćemo da Samsung i dalje preteruje sa digitalnim izoštravanjem, zbog čega ivice objekata mogu izgledati veštački. I naravno, Apple je apsolutni pobednik kada je u pitanju malo naprednije snimanje, zahvaljujući Apple ProRes formatu, koji Samsung jednostavno nema. Istina, Samsung je ove godine uveo opciju snimanja u lock profilu, koji omogućava veću fleksibilnost pri color korekciji i širi dinamički opseg. Međutim, iPhone je ovo imao već pre godine i po, a uz ProRes format daleko je ispred Samsunga. Iskreno, iPhone mi je nekad bio sekundarna kamera na snimanjima na kojima sam snimao sa ovom kamerom, tako da ove dve kamere su snimale u kombinaciji. Jedan takav primjer možete vidjeti na mom kanalu u recenziji JMV električnog vozila, gde sam kombinovao kadrove snimljene profesionalnom kamerom i iPhoneom 16 Pro Max. Poen u ovom segmentu dobije iPhone i rezultat je 4:4.
Vreme je da istražimo kreativne funkcije. Reč je o slow motionu, action modu, cinematic modu i makrofotografiji. U većini ovih kategorija oba telefona su poprilično izjednačena. Kada je u pitanju slow motion, kod Apple se primeti bolji kvalitet pri snimanju slow motion videa u 4K u 120 frame-ova u sekundi. Slika je čistija, sa manje šuma i boljim detaljima u poređenju sa Samsungom. U cinematic modu oba telefona rade solidan posao. Nema baš jasnog pobednika. Rezultati su veoma slični, pa ne bih rekao da je jedan bolji od drugog. Kada je u pitanju makrofotografija, vidimo napredak kod Samsunga u odnosu na prošlogodišnji model, zato što su napredili širokouglenu kameru na 50 megapiksela i makrofotografije su oštrije i bogatije detaljima nego ikada. Iskreno, preferiram Samsung u ovoj kategoriji. Action mode donosi napredni nivo elektronske stabilizacije. Možda Apple blago prednjači jer je generalno bolji u videu, pa u određenim situacijama hvata više detalja. Timelapse video oba telefona rade praktično identično, bez značajne razlike. Tako da iz tih razloga oba telefona dobijaju po 1 poen i rezultat je sada 5:5. I došli smo konačno do selfie kamere. S25 Ultra pravi odlične selfije. Baš kao kod portreta, tonovi kože deluju prirodnije dok su boje živopisnije. U situacijama gde je izvor svetlosti dominantniji sa jedne strane, iPhone se malo gubi. Teško uspeva da izvuče detalje na senčanoj strani lica, dok Samsung savršeno balansira kontrast i pruža izbalansiran ton kože. Čak i kad promenim položaj, na iPhoneu lice mi izgleda loše, dok Samsung uspeva da očuva prirodan izgled i kontrast. Tako da za selfie fotografije bih uvek birao Samsung. Kada reč o selfie videu, Apple ima prednost u oštrini i količini detalja, ali Samsung se ponovo bolje nosi sa izazovnim svetlosnim situacijama. Na ovom primjeru se jasno vidi koliko je nebo lepše na Samsungu i koliko je iPhoneu potrebno vremena da izbalansira jako sunce na zgradi, dok se taj balans kod Samsunga prosto podrazumeva. Tako da poen ide Samsungu. A šta kad padne mrak? Dolazimo do noćnog režima. A noću iPhone vlada. Da ne bude zabune, Samsung u nekim situacijama deluje impresivno, posebno zbog jačeg kontrasta koji smanjuje šum. Ponekad čak izgleda da prednjači, ali onda primetite da su detalji koje iPhone hvata jednostavno izgubljeni kod Samsunga. Generalno gledano, iPhone zadržava više detalja uz manje šuma, što mu daje prednost u većini noćnih scena. Samsung s druge strane bolje balansira preosvetljene delove kadra, što se primećuje i na fotografijama i na video snimcima, dok iPhone definitivno bolje prikazuje detalje i vjerodostojnije prenosi boje, što se jasno vidi na primjeru trave. Ali zašto je onda iPhone baš kralj noćnih snimaka? U izuzetno tamnim scenama iPhone pokazuje pravu moć noćnog režima. Vidi detalje koje ljudsko oko jedva primeti, što ga i dalje čini neprevaziđenim u ovoj kategoriji. Kod selfie videa, iPhone ima jednu prednost, manje šuma i više detalje. Međutim, kod selfie fotografije Samsung bolje reprodukuje boju kože, što smo videli već u ranim kategorijama. Iako iPhone hvata oštrije detalje, često dodaje crvenkast ton, dok Samsung ostaje verniji realnim tonovima kože. Zbog ukupne prednosti u detaljima i noćnom videu, poen za noćni režim ide iPhoneu. Hajde sada da saberemo poene 6. Pa, nerešeno. Nisam baš očekivao da bude nerešeno, ali poeni nisu sve. Neke kategorije su važnije od drugih i činjenica je da oba telefona imaju fantastične kamere. Pa, koji telefon izabrati? Ako vam je najvažniji kvalitet videa i većinu fotografije slikate glavnom kamerom i često slikate noću, iPhone je odličan izbor. Ako želite najbolji zoom, najmoćnije alate za uređivanje fotografija i generalno zabavniju kameru, Samsung Galaxy S25 Ultra je veoma privlačna opcija. I to bi bilo sve za danas, nadam se da vam je ovaj video bio koristan i zabavan, tako da lajkujte i ostavite komentar koji telefon biste vi odabrali, S25 Ultra ili 16 Pro Max. A mi se vidimo u nekom narednom videu.